Deputy Speaker Iingdorbar Thaw Ain ke Assam, Dr Numal Momin ula kiew Tura ban pyrta eleksyon na bynta ka seng BJP daga ba kynnoh pyrshah ka sorkar MDA ba ialam daga seng NPP bakla pynkylla kyrteng yaki scheme jaka sorkar India shaka focus scheme low cost houses ban pynthame paidbah daga ba trai ba kideki scheme pynroi jaka sorkar MDA. Ula kynnoh ru ba Myntri Rangbah Conrad ki Sangma ba Dr Mukul Sangma kila ialam bakla ki paidbah ka Meghalaya haki ba bon ki liang. Uni Rangbah na Assam ula kambat ko baka BJP kan sayo eka majority ha Meghalaya ban bat eka shuki synshar hadien ka election. Assamo anga uno ekdom repeatedly khamkha anga dream donga ino garo iso de yo Assam model ni ino garo isni implement khagen Modi sorkar iba kendo India Bangladesh trade international trade anga chance donga yo mine minerals pangha donga ino aro yo kaju badam de donga aro gui de donga yo public rangko mai khaga Conrad Sangma Mukul Sangma ekdom thuljok kham khaja aro khangal mande ranga obosthan dongja yo Narendra Modi Prime Minister Awas Yojana de nama noko donga aro ihote implement khaja Jal Jeevan Mission yo scheme de Prime Minister Narendra Modi sanction kha ino implement khaja half done mayongen aro yo PM Kisan yearly 6,000 hajar dok Narendra Modi ni government ni sanction kha aro ino mayonga 5,000 in 3 years hajar bonga sanction kha yo Conrad Sangma NPP government yo scheme de central government de scheme donga yo PM Kisan 3 installment 2,000 hajar gini yo total hajar dok Narendra Modi sanction kha in 1 year aro yo NPP government mai kha in 3 years bilsi gatham only hajar bonga sanction kha yo de 2,000 that means 6,000 plus 6,000 12,000 loss honga yo kisan 13,000 je loss honga mayongen yo de kangal manderang idea de dongja upayan dongja aro political leader rang help khaja Narendra Modi government 2019 onwards yo scheme de implement kha aro sanction kha 2020 2021 2022 3 years 18,000 aro yo focus scheme de mayonga hajar bonga